Mr. Libar Skelilakat on mic tuman. Pas namit. Kay, gulumalap ng lampusem, kumong niya. Kak namalap. Paing ko skawa mau cek pesinge ngan wala le Mr. Libar in paing ko skawa mau cek tarian. Misenge Friday Lelen lasken nge kata oli mekos niti mekos San Antonio ba kosaklen de Mr. Libar el taka wemea oli mekos midon ko stalingena na ngan paing ko smai ucak wigat ki pesinge ingena kate click like and share kada share win makatashkea sila kun kata onge nakat fa flogo de karte ya uma de Mr. Lipa lelako de skillen bisenge ngan pain ko strewa klamalap ke arsto usan ka kusma de kain wiga changi pesinge na inge nakate dak na sidalon tapan kadin me rela maselu level nakat fa first med Mr. Lipa nge using met wiers finande lange in kain yaklas konge met wiers mamta financiero Kaksakin gat klamalap sin met wiers maya clowns kungen met wiers lelama mutafinen Washington ka Seattle nga naklen pe matsimit mauchak ke livecast project pasenge Mr. Lipan kumakalim ni sikla
Dahil kindi Paing, Paing, Dagayeng, Guam, Kosrae, Columbus, Georgia. Columbus, Georgia, kaksakin katke, tagalala, ale, Tuoginye. au. Na, me ason yung kanga sidalon leo kofka, me kumakolean. Bay. Me unisang Well, skoon untung ma. nga tagaray President Calvin Fong. Well, nakmas, asnamit. Yung pa yung agan treated lang. Tigin. Fka. Well, bangan non sukuha. Namna Well, Shrilan share kipensing nga. okay. Mwet sentex pa una. Matlas Santex pa una. Well, gumamalap Kung jelos. magaling na diay ko asante kipensing nga. Alright. Na mitlas namna like share live cast lowos sa kipensing nga. Evin Man, arspel forum tigin namna susu. aw. Ngayon pelang muna ko lang kasi skoon lan. Dahil mga kadinrek magun. Insang gesta. Taga nila siya. Ang skoon na naklagapel na kayo. Ang akin na isyerasyon.
Well, and we come le misilipan in kain. Faklo malabsel dam the lasan dam the jaiko ke onse ko mai los kashikat kengen. And we come pain met we ashma uchak tarikil tu senge. Ngana klen met simat kai met ke sabashak pasha in week at yange dam the kendi Charlie ngali la kumigat pekelen kasha somla klomalap kaksakin gat game. Jaiko, thank you. Klomalap ke yakken on skolan digide shuwe singet sikane shuwengan. Soko on maron in the store label nagewa ke katlup sha in agas makinje katla katkan nakla scripture ngayon ni wers kamadon source sa pasek ta fingat che moikin matsamana de karen ni matsamana ke makat or na wang si pe lagat peptides te of gamma relationship lasta sin kata kalem ke fa kon ngan orek malas ke sin si lasta sin kaisi banang on so ngan alena tesis na pen ki pela klomala pe ki yakya alena kato psevos anaglen kombe dam dal shue bruce du oben assume kaksin gat ke mulas kewa ke de kaloman in kain ka wiga chang fin mo sa spesi was ko jak kalemila ko was wiga chang ke shwar ko ye ke mo ingat ke chi ben ke mo dak fashia badi jo klamalap ke asloman klo ke kumdang ba de kain je ba si selin we met we are skain kan je parak pasem ke pelsinge belange flokunarun matsi mai kolgat misinge kelti lasha finas malala yurol nakat fam dak sek wana kelti wo ulal mai de kain di gat kelen misinge the Mr. Liban ngan kain agagin belanasium Kaya kulo kaksakin gat ke mo lasha wana nga kalam yipeng anam nas like share ye life KahsInKol nge KahsInKol lowosa mat nakawo wish kakawak lumanin taga ba wikat ke oli tu singe kulo malap kaslan mat nakawo lang shika lan gat paragat wiko was oli tu singe nang alal fingo pa penara kung wikat oli tu nge el bakoten yok lal si be si pel si laskatin taga akollah na ke gas mo lal ke pel singe gas mo lal lang shika lal bakoten yok lal trife mashi mai taga ke me luo Corinth tal me kor fos me singa luna ke longol si mo lal bo lai taga alle kalam ke me mari chingela ke ben Jesus Christ en mi segel elingen a mi se wala ben a Jesus style mo in Jesus ke el mo ke mo chingel mo na sin Jesus Christ wan le mo na sil bol a yok shubegadin forward ye ko up front ye ma chingen kalam ke la bang aten met Christian chim ching el te alle taga na ke social gospel taga na ke crucifixion death burial resurrection lan Jesus Christ sha pakat tram tram ki she sha flash about tram tram ne te maga de gam ta me mo ash o ye shi sha ye mo o ye shi fan na pa ke when na Jesus Christ ar ga de lie ma tram tram ke lu Corinth saptal me gor fos singa lu na ke long li shi nga la kala me na pa la pol tu ko pang shi mit kulacnsap kolan got makalam ke pa pa lang el te na sway for social me gospel and sway na ke shan Jesus Christ mo na 1 mile ke ta shayan Jesus crucified na may nila la pang ma si may sang mo la mo ito Jesus Christ mo na 1 masyayan ti makadeta ka me aklong ko me mo we need to say it right say it straight from the Bible ti makadeta ka aklong mo pa na pwede lakyalan mi nga deta ka ikweya mariching inali kalam na paila Jesus mo na pa ushe mo siya flashing. With that being said, katalihin na pa oyela Lucifer. Taka na kim tawak lala. Katala siya Lucifer. Lucifer pa lupufen si may takyang el pa me kato imechin lupufen nga el siya falatyak. Kaya lagala God nakatil ukalak. We see it afatolo. Na elos pa
matake principalities ke fella singe wanain moel gal rules na mo katangya klel dal dar ke spenchises el molia ang ako meli oyel al kikiap lal al Lucifer tagay ke karden of Eden laman serpent siya kiabala Eve Adam tikun kadel sang masa pelosin take pa situation siya kadashken modiak lagatar reconciliation me eldaga substitute na ke makuluk singa pa kada som na ke enno nga ye kadshpen langshi pak den yokwan god elushe ingenikin mo pange from in kesla pange from in pine na ke walarsh kada akollah kan som na ke me opening me program larsh na ke onin keslan KahsInKol we pro the let's stay focused kat likshin na focus tema ka deta gamta kat ka long kaslan ka din Aksuwohsyeyucklac akollah na kita kalam lem wana polla kalam kaslan ka takal ke ngonlan ka din akketeyac ka si ka din focus lo malap tikin treskal ka flokan of pacl na room ka din fashionament na ke makumakola na ke programo lo malap Klumalaki me akkalemi matakayirungan nagikat ingin na pacl vasta metaki takay dilasha naging akkalemi da wiowos ke mutawaek yala matudilas misengia lemselipan na takay akfashela mananaksinaki Friday ang kadin vasta metke nakate mutawaek ngais malutut makadakfashela ke manda farnaki Friday naki ma phone si naki set naki set de senri ang naki samsam kunyan naki aknas nasnian buklasing kadin kuna klamenian buklasing penge na si fe si malat kan samsam kunye nataka ale ponfaye Aksuwohsyeyucklac Liki Koluk Nukewa arkelio Corinth me goshinga lun kelongol si na metiga de gesta me len la kadin kain me takain long lamit we are skain gestelen la ke onze gonge na rat verwasne mit an mit we are skain yakla onze go la amalal suin swing out
malap nga mwet ngan ko sa akin, but we are still up. Get your still up. Elo som mwet tafon be nga mwet melimbangan. Na inge na kadako na kadin fast na met na ke me takay nilas kadin kain alu leke mananaksi nga Aksuwohsyeyucklac Liki Koluk Nukewa nakade mutawaek ki intro lasha nakade som nake flokne San Antonio, Texas na ron la Mr. Liban kan cash. Metigi de fashionet ke taganilasha nga siyakta taganilasha na mo tudi lasha el kain kolkat ke sifac mga kalemya katagani pro ke pelsinge kat feedback kaksakin kom gat flat lash in kaksakin kom ke kom si feedback si chance lash ke mo singe na kisilin sasya glomalap ke lang silom chetu ina shesh glomalap ke karngin yaklom nuke dusen moulas ki katanin sien ni nekies kum karngin kat kadisusten of in felsinge kum karngin ni nekies we baba da marsin kan ta fekatle we show lash community lash church lash dagan ke dusen moulas na ke sharap si somla kataklin kaleng pagoten lum kat baba eki katuchak gelen sase seinge ke spelom kat wedok lagi pelsing en aklen kom faklo malap na siyo naknas tetui in kaksakat kat preke met las na kay wamam dake pel inupena seke na nakla pelin yokshala asyo laki met seoklen na las ma fast gikat sa pacl las kay no yefka tasakta akes makin yikat pela kom na lamala mas sustasi yash matullasi tamet Nukewa malalal fungi ke wenna tum Jesus Christ efa matakasyaklak likiyac ekat Nukewa masak na mol efa ana Elijah and soek nakisipkan yin gulo malap na siyumkat papa kat ngishipe kashalom ke pelsinge kometa metlash metwiyash taliknatash mamatapein nursing home ke pelsinge mamatapen na kanla laki masla la finne mono ko enjoashe ko ye ko 4-4 ngal mano with physical limitation kain no yenge kewa nanak manas gashelos in wangen fleke milos aske siya tiyekle na sindalik natas kamet wiyashma dapen kaul ki pelsinge kat papagas makinye metlasha kewa pela upe keshipen bas nama force mataka ki pelsinge kishang mulasha tashak talela na shishka dinitala kum check na in control fela si makatashkenge milang nilom wanangares makinye metlasha in titanin fongle ki KahsInKol masikiak fin pelsinge misinge kada les makpe in siaksum ki kashalom in kasha met kol Nukewa matulokyakin ekin kol molan met fin felsinge mutawaek urin KahsInKol in church lasha
Finne ke Congress ke White House slash ke United Nation matan fail na ke ofin fail kat baba. Social policy maker administrators Preston lanen merki ko mwet kuluyesi akes makin yelos stylos karangan molen mweta. Ekon nakelos kishipelo. The yokkigi na kay wan akes makin yemit lasha ke kasilan win na dumavak ma fear not. Leila kadin desang tot ke belsinge kadin tukavin mas talom. Leila kat met kola in de tuge sideline na musle. Kadin kasta ke belsinge oana ke Mordecai fakta si Lester. Convince kasta mulla se wangenle. Kat prayan assume kat papa. Siya ke kasalom kun nakmas awin siya ke mas suwas bailo. In one fulek ke mo singi. Akadinakwot na mit in siya ana ke wen na dum elda ka likiyac kaksakin asish. Katlalal fung iketaka misa mouliaklal in katangla makuluklan felsinge katangla kalyak en akkalembien asish la el mouliak tunlen dolu eso akash lepoleyutiro. Kikat matlalal fungi si filbakas magandikat ke oyenge kamainge Delanasis katin lalal fungila wangin KahsInKol nanakmanas kay mga madal no fin makatash ke pesinge losien vulwas ke dukdugin mo lom katinge sa pekatla ken when the tum Jesus Christ katlalal fungike amen glomalap bela inge anak ya kalimilaka ngan kain usala Mr. Lipan main speaker last nam singe ke malutut si Marshim dashinge. Mr. Lipan, take it from here, Klamalap. Right, kulo kaksakin gat ke arslan mit na rewan ke pelsinge na yung fingom taga the pacl na manas kada kaefisium like share life lowos fin saka mit na ke walashma etago ko sunna taga in dia life singe showing nage me she yokshipe met ingena in Sancto Book Proise ma taga pieng siya malan gat magain. Right, malan God, His works, His ways, His purposes, His promises. Mga na phone na katkan so ke Genesis ni ke Revelation. Naro kaslan God pa foundation si mga kumenan tuke. In pel na ko kamulash. Kadita long time mga ta wo emphasis ke reputation ke relationship ma ta ka capture ni gas mo ngayon point kat direct kat pangay asmet sema pangay direct asmet si ka masih mai usi kadin siya masih arsin kasao kaslan gat magain true kaksakin gat ke me mai si be gekta na siya ke luo Corinth sapta luo Corinth sapta me gor fos singal luo na ke long si laita si lal Paul machine mit Corinth nakatita lars laita si met pa siya Corinth finkat som li oye ma polil sam from kin machine mit Corinth nge pange alu shelter samte finan Corinth ke fresh pelak liolal finkat som li la efoel damta efu si simus laita si meta na efoel damta Philippi simus laita si aklio na sin church Corinth tanagada som li mtawek ke sapta on course si Corinth sapta on course fos me yana ke singaul kadalle li oyana elyama church ngashui nara laita singa simle me in actressy situation ma sikyak ke church singa elingen ars evisis dawe somna ke forfasha ka tolu elorella me church singa tulokon na ngena larke late 55 na get 56 AD enta Ephesus on his third missionary journey simus laita singa na sin church Corinth siya rala ke
mishinak liolal. Na laita ngay alle kale me fingom sumdi church fisham taus laita ngay somnarun church mat talchimus polil chimna fingata na slave penagamit penorit malaling na kel siya tomo te wala taitas mo. May nga pa kung taus pe laita ngay fashionarun at church nga ta. Fingat sum na ke context may ta ko koya si may usi life al chimus laita siya meta. Nakadeta ka sampram kin laita siya aklungan. Nakadindi tralalak tachik o yan en Corinth belching. Kurs arul na itala may Koluk fatia we EPS ke tokshalan kat. Ni met kiep ko sivena. Modoret ma kapatol ka alun na ke marshulaila ka kurso ka ro o yesafalin marshulin mukul nasin mukul ka pusapas ka rap ka Kosrae ka kaksakin akketeyac ka pusapas salalal wangin sin ka pusapas salalal wangin sin kain mwet inge fa EPS tokshalan kat. Katosiwos tomol o inge met tasok takos aknas na siya kletar Liki ma Koluk kos kaksakin yang nasin kat LEUM Jesus Christ why pang online kat lars Aksuwohsyeyucklac kat na electricity matkalal fung imal tatloko na church singi ke frashak liolal eliela en Corinth evingat somdi issue lan en Corinth na ke alle traffic penayan singa el na yok elia ke sipang ifen LEUM tarik yan kayo Ishmet came na silpe me Olympic pa Olympic singa taga weme ta evingat li traffic mataka usia met pakantang na siya na kemlungan and Corinth situated on top of a isthmus. Isthmus siya nga koneki and Krishna, yeah, Akketeyac and na Corinth. Na ivingat li me passage mark nga taga som na south taga na lang som na Mediterranean on to the other side. Katelieta na foichi mark nga tausa malof ko lamol if you go from tip Corinth patati ni tens uchat na lang on the other side of the Mediterranean Sea. Foichingan 250 all around. Na ismas singan taga wanan direct lamo aknan kan taga te crossover ke land mass si makoneki and lungan Greece na Corinth. Na Corinth was sitting on top of that isthmus. Aknan kan taga te roll over somna on the other side instead of going all the way 250 miles south. Now ito siya may commerce, industrial commerce na and Corinth. Post na traffic way. Siya and Ben na on top of the hill, arsh may temple siya na sin kades matayin siya finan Corinth belchingen. Tamot ko yung 1,000 siya matayin or malan kades siya. Na matayin nga expert ka prostitution, sexual immorality, incest, kain mapakanteng likiyac surrounding that church or at the one infiltrate me mangan ta som na church or polin tayo Ephesus akollah me third journey lalan in akfashe mission aktolulan nga long news nga tagar so much line atrophy situation si masikiyak ke me para tas mosla first Corinth na ingin na sa pacl tayo tas ka tumodi sina los in uslay ta singa flock la losa pacl ke link up in shukla me fakya update ma ke church singa in belchingan elalle mataya fisis alle non ka church ta aki Corinth ngan narata elta kesonol tayo tas utyak sumlikian Ephesus som kasha na troas som na troas in fashion na siya pangan singan mo elto siya panalal som na ye Philippi fingom ke som die kom som na ke or masapta singa lalkos lie context lang for fresh singan kume alle link na ke oye sima ta sangel so much la me siya Corinth sibe lo Corinth so masyal siya la
Kesh ben worldly situation ma on siskenal using an in kayan mit nga da wana in flokla na ke molin Kosrae molin mo loya ma mit Christian tenen aske all electricia na second Corinth pakadeta kana kenge el mata Philippi simus in electrici bena churchingen la ars ushe da tuya ke discreditilje Paul ke or maka kulacnsap lalingen. Das most la second Corinth in electrici usingen. In fact, la mailas kenge pa gospel on Jesus Christ. El tena kiki me liti lalna. Mai liti ngai matakarun kat me. Nagat somdi me laita inkayan laita lalinge. El introduce laita lalinge. Pelna ke well apostle Paul me kulacnsap on Christ. Mga simus nga matakarun kat me. If ingat liale authentic. Tema ilsivan kine ma el ke proof yela ma no fon na matakarun Christ me. Nakada somne background na Paul atana el pa me chief persecutor lan church. Takashkim pakoten longlang yoklan God el cash na Damascus longlang pakoten yoklan God sinyang na sil Jesus Christ el chicken na sil. Ekal la mo lala shafla smosla la ta sinyal tolu. Yok na makat kan from kun me kel Paul. Ta ifinga tu ilie o yejemail alle ispellalen smosla second Corinthian in electricity situation masikyak fin Churchill akia wengan tana Aksuwohsyeyucklac in lainol kaksakin lalingan na shayan pena me Kosrae me sexual immorality incest we prostitution ma influence churching and electricity on the first letter na second letter el tagabel from kun me oyema taga ke gospel nga na Aksuwohsyeyucklac tari kos sinan sa ke masilan kat ni kos ti control Liki na me ga from anga ga kan lieben na ke relevancy na ke si magatas ke nga mit Christina ke aknes na siya ka tari kat sometime me mo la sa in makishe na kaing sinasin kat kes me nakuklan Jesus Christ finchak sine but lieta na kat kami tari evin pa genuine masikatas ka nga ewan flokla na ke worldly situation si magatli appreciate ke siya koren ko into yak line malan kata when a usi matu yak line of apostle Paul nga nagadesom na ke me luo koren usi mta kriti luo koren sapta me lime ko forcing lu na ke longoli siye ngai riti ke papal tiga nga usi ke slide to rate la kata rate la nagat proilek e pangan me marite nariti penas forcing siye fashnamet forcing siya kalang me Kotito la mea kalmen siangin sin lem. Oinge katrigain pen mamit nie. Kadilita manakay wakiash ang afin trap mo nanak na pay lowos in arulana ite yape. Wala ni siya. Forcing lu. Katia shigain sivil yakin katsifena na siwos. Agat shigain hasyo siya siya woma ko siya kain konkin cash. Taka wos fa kain top kolo siya konkin ke lama lan may siya atia ke elal. Forcing dolu ya paya may da fak mo kat well fin paya kat well na singkat. Agat fin itay kat na fin kat itay kat na makis bobos. Forcing alagos. Inge lang silang Christ palim fesh. Kikat akollah na siya may den mi siya gamit na kayo
Sekal me ba met na ke wa wi EPS ke miselal. For single me gosh el mise ke met na ke wa ta lo sia mo fatia mo na selo sifena. Ana sin na selo sia mise ak molia kelos. Ke mainge ka te sivibil nan ka ke na met fal na ke lielan meto. Met katanan ka ke Christ fal na ke lielan meto. Ainge ka te sivibil e sia met el kapasang na sin Christ, el sia met sasha. Mamata wang le, a masasha tako. Mainge na gaywa, akwak sin ka, siya ke Christ, ikil ka taligi met lokalok na ke met kawaklal, el esye na siyas kunokon siya inara, ta met niya in met kawak pelal. Paing makat sulka kina painge, kadelarata met na gaywain met kawaklal ke Christ. Kadel tia wakla makuluklalos, el akalimina shis oye shimailaro, tailosin met kawaklal. Kemainge, kat met in, kat kemainge, kat met in tafu makaslan Christ, when I kat pasifena sinjin kakin kuos, kemulidilash. Kat kafish was kainin Christ, Leila kadilan, igil kuos laligi met lokalok na kaywa. Nake matlokalog nake met kawaklal. Leila kadela ni kuskos lagi matlokalog nake met kawaklal. Si sakit keipsingan. Wang in makuluklan Christ, akike super kadela rata ilan EPS ke makuluklas. Takat takekat kapasang na sil kat kay ni base ke was lan God. Si beriti fos longol siye wang in makuluklan Christ, ake super kadela rata ilan EPS ke makuluklas. Takekat kapasang na sil kat kay ni base was lan God. Kat proy ke mariching o lame kat flat na la gas long gas mol Kosrae Liki me katlas omatalu aske gas long ekle man mwet inesin ashes inkenigin mol mile fulfill fin section ke mol lal chifena ke shalal chifena o kat flat na kat pang na sumisyon ya gas mol num na inkat kay siye kadin te porong mo kana kadin mol kun ela lal fungi kom kat por ke mainge kenin chisi sumetlang las kat pro amen lulap na likiyac ba fact for singan wang in makuluklan Christ a ke super katelarata lan EPS ke makuluklas ta ke kat kapasang na sil kat kay ni base pe ke swaslan God fingat liye for singan kat kay ko ye for singan lune ke longol siye da for singan el bangen kya po na yok si ke gospel singe bangen bakot ang yok bangen lang si kawul silan gospel singe wangin na pa maguluk ng lame Christ wangin okay when bakot ng lang silal na shares el ta ka reconcile el ta ka sang mo lang substitute na ke me mi siya si mga akketeyac na sin matkuluk na kayo siya matkuluk ka kat na kayo matkuluk kat na fon na fototola na kaya wala na lang kat nagadin li faklal bol ngayon tifenal kat li na pala Aksuwohsyeyucklac in linal intiscredited ke oye my last ka ngay sikya king church lal nagatri di piya nga takya fosngal siya me taga na ke fosngal lu kat tiya shike Inchifil yakin kat chifena na siwos akat shike in esot siya shipe woma kose kain konkun ker taga os fa kain top kolo siya konkun ke lama lan mait siya atya ke la na wasingan ifin taga na ke kas America le yok na pa me
kalim si mga ifing kumriti ki kashmer ka fakang for we do not commend ourselves again to you, but give you opportunity to post on our behalf, that you may have an answer for those who boast in appearance and not in art. Napangan kata me miss me transmission ka lut kikiap matagasin may usi matuyak line alingan. Let's focus more on the outside instead of the inside. Doctrines modality ngan elos som yok na ke outside and not the inside. Na vingat som lie me macham from kunyak met liki saptan me gos ngedana akademia ke sapta gos mafale tema gatlie pagat lalfungia. Tema katlie pagat lalfungia makat telie pagat lalfungia. Yok shibegadin lie me literary context mataga ke sapta shimit ngan in kalam kela me wang na paye makain sang shuk ya ka ushe na shin inchian machin ka pas na shin God. Inge na lutut sa tao marik ke church Corinth ngan elo sum na wana na le yok emphasis tal sang na ke lakan machi pa fo singa luta ka na ke ngan poli la kalamina shin moit lalal fungi buya ngan oi katte alle katte sit be yakin kat chifena kat liye na pae o yelan kat in shares mile daga ushe gospel ikil kat every day katin become just like Jesus Christ in all their aspects of life. They should be mano singe pa dal focus na kaya ngon si in cielos nganan may sipa yok sibe na ke eklesia may ito ka na ke Aksuwohsyeyucklac na po ay singe. Naka 3D na ke fosikas to kongan to na ito ka ba na akyok na ke kikiap lang may ngan in discredited ya. Elke me compare contrast yela litu tsalan may ngan elos focus na ke outside. Nga kom kataga na ke insien may da pa yok sibe met na ke gospel singe men pa gospel singe iljakin akollah kosrae akollah incest akollah sexual immorality kikiap kaino ya masikyak lukun church singan gospel nan kat mungkin ang bagain sang akollah masingan. I think kataga na ke me akyokye fosye kat riti pianga sinot sintige kat kan som lie me tol me gos foslong ulbe. Katalila Jesus Sven al tuyang na sin Pharisees ngan me teachers of the law. Elos elyakin milos nukumungan Liki na in siya sin siwas na sin God. Apa gospel sing. Katkan som reference Liki la Jesus ngan ke me toon kos fosyepe ngan riti me toon kos fosyen me compliment ma poli lakkelam me ke Liki lang na sin church Corinth ngan. Meton kos fosyak kalam yang liang to ko sin tiaro rek ma wo lo shi ma dan mwet o to lo sin lie ma ko soro ko finaro inge if I went token to boken ma inge na shuwo sin papa to mo sin gasao. So in other words, God did the mind shares na action ga litilan usi matuyak line pol ke electricity ke la da klusi la nge elo som yok na ke show outside stuff or manashin met elo som wana na le elia ke oyelan met in meta in kaksakin nagatta ka litila Jesus metagal pola na papolil to ka na usi na ke writing lalinge el mirror matisha la kalamina insien meda pa yoksupe meda dalle lakoa katkan sumpe na ke max sapta ikos fason kos na ke ikos akademia pe oya singen el support ibe na ma support la kalamina na el transition singal luna ke singal tolu ke
mariching luo Corinth akalimye fosingal tolu tanga wanain maitgan moil welle peke lalal fungi shelalingan akalimye fosingal tolu ya bay moita fa mokat wel abang special simpe rela me luo Corinth smosla la ta closing menusing tu ya discredit mo el out of el insane na ke o ye man ashken ya pa me da fa mo kat wel fin pa ye kat wel na sin ka akat fin it kat na makish powos na vin kat li na ke me som na ke son saptal ko fo sang alal ko Jesus ben na si ven na lem si ven na taka ara luti la mo da mo el malal sheta el wel el dena ma pa yeshe som na ke orek ma sapta long lon ko fos long luna ke long la ko akala mi yak pela mo kul jilan rongan tu yak linal pol ke me nanan ke shilalngan kel mutain court singan akala mi mo chingan mo polen musle el wel la ke lut lalingan na fin ka taka na ke oye ma pol lash ke nge mo nge tu yak linal nge e pa pe na mo kristina mi shenge mana po e si batash ke nge gospel ng Jesus Christ o pang message ma shanga ye ke met fellow Jesus Christ message ke gospel ke crucifixion, death, burial, resurrection like Jesus Christ. Pa mo la fell on the phone na patakan mo la pat edits in history, throughout history, human history. Gospel rejected by so many up till this very second. Na pole la kalamyo yen siyum silang na kalamyo mo Evin el wella gesben ma pa lankat magay na pa lashkang masiwasi pa lashkang fela singa tengan comprehend masi lashkang main me el dal on the outside try to look in gospel singa na taga insien me ta belgium che full lavlia ka bat chise la kalam until one is born el tengan enter king Kosrae lankat naro masinga taga in it's not what you see, it's what you not see pa lalalfungi pa faithing. The physical matter makatlieng makasakawul. Te pa usi mista si te pa usi lalalfungi si makatikan niya pa usi lalalfungi na pa isi lasung. Katita la katina lieta simne ke kaslan gata. Katila kat kufna niya ta simne ke promise ulilalan kat ke pa la Jesus la floko. Maashin ka sango kat kufna niya. Pat simne ash ke kas mo la floko. That's faith. Makatika hindi palalalfing na pa iya. Na even kataka sang lalalfing lash na ke makat kandiya. Mangan na fan la sakawil. Papolil taga kalime ke el te shit pe focus na ke managing. I mean, managing on a daily el decaying. But the inside of us, pa spirit, pa soul singe, ka trampram kun ke lenigash meta. Temple singe. Inside of us, pa molyak ke shipin lalal fung lash ke gospel singe. Na ujima tu yak lanal polinge, they're working the outside, not the inside. So from outside looking in, kumti ka hindi mashing. Kumeli may Christian na elos well, elos out of their mind. When you're not connected in within. Nakakan fight nga maya nga ito la may Christian na pangan to. I ask pel nga sa mga liya may Christian mo dal out of me nafakfa ka dal wana na lupele aru sila dal nga ne dal not normal. That's the word I'm trying to say.
That's not, they're not normal. Abangash kem singing. No, this is normal for Christian. Kadin tagaga kaul mekos mta kaksakin God. Kakadin to focus on cash on with enino. Pange o yeshima tagana ge orit malal pola nakalimila siepela cash wuni mo ngin ay takyang gospel singena elle tana pa e pakoto singe. Pakata taga akketeyac elle tab liena pa la chije mi sheke met na tewa kel mi she wala bena chije nge me molya kel chije nge na ingena molla la pa me. You live for Christ. Ta for la el pa e usi mapa e singe ke kas mo lan ka kes ben pakketeyac lan ka el sang na sil I kes na sil. Na ingena mo italian mo el well sil no. That is Christian life. This world cannot see what you're doing, but God elita eli insien mwet. Na pange mwechima Paul alert manasio. Elte sipe alert manasin mwet. Alert manasin Jesus Christ. God papa. Na e papa na nasi kumusing. Kat som sipe kwaye forsigas na kesinga lakosngan. Akalimie inge longsilan Christ pa lem vers ke kat aklen la sie met el mise ke met na kayewa sekal me pa met na kayewa we EPS pe ke mise lal pangen chi ma tram kin tin pel som la ke ben longsi chije do mise met na kayewa ma mise la fun kel chije skral mo yak pe kel papoli la kalim taganin kalim ke la keshe pen longshi na pang ma shi strife polen matake Paing washing longshi sing perfecter shi sang then move from la me ma shi kyat na shil ke shi Corinth ko lu Corinth sap ta singal shi kan ke o kel shun ke ngan ridi ke shik ke me masam from ginye upe masikyat na silinga el matang la el shung belegash and ready ye los met kulacnsap on Christ nga finne kaskas wana si met lalfun amolin kulacnsap log wo lokelos nga ret mo pelekelos nga kaperin presin pel pos lokelos shung nga pel pos lokelos e pos na pel nga upkran in misha lokelos arpel limegor mechuelos shinglia kai siepel inge arshing tolngolia pel tolu puoponga keshak sin metrom e pel she tatngal nga ke yod pel tolu nga wi ak masalla mea e siepela nga matayinkov lenche fongshi pospel nga shun force ngain verfasjeslag ke sono ke met pusapar salalle sin met chu wiag oya be met shayen met chu arspel nga shun force ngain shitia e yen loiste ligi shitia fin me I sin met chat tia met Christian bay aso et manaupe et oarslag pospel nga tiem mutul arspel nga masintrele mala pos na pel tia fal mai mungu pos na pel tia fal mai mungu nuk enien matala ngai tia takin mashaye allen na kayo nga kayo ke nan kayan church na kayo pangay mai chimar fulla kesho ben pakatan yoklan ka dingin al daga liyen na pay la cause for kail som na kengen il matang la Makeme factors about long shishing. There is no fear in this love. Katsum liye shim lalke me shie Corinth singal doli 4-8. Love is patient. Love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking.
It is not easily angered. It does not keep a record of wrong. It does not delight in evil, but rejoices with the truth. And it always protects, always trusts, always hope, always persevere. Love never fail. Pang forcing an akoshima trifle Polen tuna ko pang factor may takyang na shell. Kesh ben long si kaulan kat na shell. Kat konsumi bega rom ni makers fos on kos na galikos. Rom ni makers fos on kos na ke alikos fos namnas ngan riti katin pel na pangay ma kat in na katin riti kaslan katin pila sub rela katin met matal met me metaru ki kulacnsap lal kat liye oya ma poli lashkang shin el belegar martin trel yen na wal som na ashka o kelshun ta kesh ben long shishi ma liye ta karun lem el mol yakke long chika wil sing elinge na mol lala el mol machine lem no more Paul is not living for kel mol el mol machine lem kel michel machine lem wang la mol lal siya Paul. Elingen na sang na fon na sil Christ molal. Agat som riti Rome saptal megar foron kors na gali kors. Allo sipe akketeyac lang sisin 5:6-8 akalamyang. Ta kepel sikat na manas Christ il mi shekesh shamit kuluk. Kepel makat katil pakiye. Ta kepel sikat na manas Christ il mi shekesh shamit kuluk. Kat mit kuluk. Kepel makatil pakiye. Mana upe shamit in mi shekesh shamit shwos. Ta shap arsh mit lang shin mi shekesh shamit wo. Jesus makain na pataka mi sheke makuluk lan mit na kayo. Alle yok shubeka din kalen ke mashinge. Chipe namnas men chipe shi fosha. Kelati along luolongo lakalamyang. Akalamyang. Ngawi Christ mi sha tarifin shakshin lal. Oinge kepelche matie. Oinge kepelche me tie ngapa mol a Christ sha molinga. Mol siya nga mol kininge, nga mol ke lalalfing ni ke wan natin God. Pang ma siya polil silbe si muis, katram kin pianga. Nga wi Christ mi siya tarifin shakshin lal. Oinge ke pelche me, tie nga pa mol a Christ siya molin nga. Kulong mala, pangan ma siya makat inalan siya long la. Polil, tol naman na kayo while mol na siya Jesus Christ. Makayin at siya som. Epistolis fosingalyak kalimyang. Au, nga kinata kuwoshin ito kilang silal. Finne, alakay lamakat kain kalimke. Ta kuwosh, arulana sisis laki o yalan God. Namashi magataga kalimyang pa lang sising. Emphasize na pa strength. Desire lan me. God, pangamashi compel podlen take gospel singel. Elalataga na ke me. Na fakfagal taga na ke me. O yeshima lang sising taga akalimye ke sifac larshinga. Keshben lang jel taga me. Aksuwohsyeyucklac Liki makuluk na kayo. Na even kung liye caching nisan. Caching na sa akalimye mo. Vertical horizontal reconciliation. Patagal ke me cashingan kat mat kuluk I'll reconcile. Rela kat mat kawak lalan me God Papa. Makin lang siya. Kat deserve katin sum na ke ongaya ta kishben lang siya kawun lan kat na siya siya. Elu siya nkanigin mo las kung kat kain tunching sham kin kain force pakanten. Tanga usod na kadimpel na kung kanan gela mga akwa gitari. Ay siya lamal dolu fasyakot na gasingal lu. Akwa gitari nkenik sung. Nanta ka misha gesh. Kesh ben me way before creation. Katil na shiligat lel na likiyac na loftus. Taka kalam get John 3:16.
el na lang si feloing ele si wen si fan na el sang me mo na si lu si la lalfungi pang ki si mai unlock me oye si ka din kalen ke ma pole lashken bel si ka showing la lalfungi not from the outside but the inside ngon ili ya nine god ngon man ka di kes na mapay singa ka din kalen kela wow si ka to Bako te nyoklan kat na shike wen natal el sabay mo wen natal misha ke ma pay nga misha ke el reconcile el substitute life la no fun na makuluk fel ke ben long shit pangan mas ma trifle pol siya mat Christian na kaywa include you and me mat lal fungun trife peke nakatli mat na kaywa we come across every day in CS orient kapasna ke vertical horizontal relationship siya kadin lang siya kadimet lang siya metalan large iyak la dahil makuliklak large where we deserve to go to hell ingin nakat bound toward heaven kat sumnain ka siya kat sanoy nutaklakat nage en molen na kapasangin nakat liye sumna ke Old Testament Isaiah 53 4 to 12 the natural layak la tari lata ka misya ke makulik na kayo prophesied yaktari mangan din ay extend mang akwa kidarin kenigin molds ko katka na kela tia tolu singal tolu ka ipru ya fos me singal sina ke singal akos ka rakmagin ke kuno konche lenyo mangat ka me akay big emphasis na ke long sising someone ya repeat ya someone ya yo kalwani ya na caption ni makatelo ke Genesis ne ke Revelation in kalam na si kumusing la long sising if you wanna summarize yet Genesis ne ke Revelation in one word it's all about love pang gospel sing pang international language na sin with Christian na kayo long si me nansom na flock na ke fos singal megos akalam yang el mi se ke met na kayo tayo siya mo fati mo na siya lo si fena ana siya lo siya mi siya yak mo liyak kelos el mi siya ke met na kayo tayo siya mo fati mo na siya lo si fena ana siya mi siya mo liyak kelos tar na ngayon na kaya akong mo liyak kesben Jesus mi siya mo liyak ingin na got resurrected in spirit nga not mo remember te outside or inside nga not mo that's where we're gonna go into heaven with me our spirit our soul na siete sung sapta ko fosingal to singal lali ko sakalamela mano se connect na ke ekle chlorishin connect na ke me spirit larsan got some mo mapat evin got li me oyema to go mitigi fosingal chi farangan fosingal ke singaul ko fosingal ke singal chi ari te penga dana katelia dana judgment seat lan me Jesus Christ the judgment seat of Christ to go ke force here na ke singal chi kadash ke fosingal lu na ke nongol chi fingomli context lan machine na met ngandana assurance ke resurrection lan Jesus Christ to go na ke me pelche da nan ke ya metal fin na ke wa na ke mawo ko makulu kumra ke mo jing in so mriti to go da na me it's faith chinge kadash ke la fin ji kadash ke it's not about physical aspects of abstracts makatigan ni pakate da super sampram kun ke fosingal megor falen kat molyak singe is not the physical or molyak ke num ngana sing kung ngan ka your spirit your soul mami siya ke karden ni vida na pa sampram kun yang it's not your meten te lom nuk siya ma sampram kun ke fos mutawaek sapta singa pa sampram kun ma siya ma katil connect na ke
Katil connect na ke spirit singa man son na ko fosong la ko chakalem kat ngon si pang. The only way we can worship him in spirit and truth. Naraga taga na ke fosingan me ko si bakalem el mi se ke met na ke wa tai lo sia mol fatia mol na si lo si fen. Na pang evin kat li mol singa pataga ke Rome saptal ko mol singa pa molin ngon. Te molin ko molin ngon. Molin ngon pa mol. Na shiba flokna na ke me it's not what we see physically, it's what we cannot see pa faith. Pange enchi mai fakak na pa met Christian siya. Pange oye si mai ale fakak na pa la met Christian singan el pueblo va ma test the spirit. Evin met singan met Christian siya el te el yakin material stuff el siya na masyashin kasraw in siya el connect ke or malang ngonin el fakul ngon pangan met Christian siya ma le chinyuan na ke mol siya mapoli la kalam ming. Kesben el misha met chitaga misha ka met na kaywa na kagat molya in welalngan inge na kesben kat molinga na kat sanga fon na singkat mol la kesben Jesus Christ lang silal na shish na pa kat tram gane pieng ya ka force makat mention poli lang ngati silba mol na silpol ang mol na sin Jesus Christ. Nang ako minanash pa ke masing ingin. Katte silpa mol na ke malan fela. Kesben pakoten yoklan kat na shish ke wen natal. Ingin na kat mol na sin Jesus Christ. Kata mol fa na sin Jesus Christ. Pakat fakat kaslan kat. Pakat akollah proy ke met ngin na fon na akollah na ke takalan lame. Na pa silpan na taga fosing me ko singe silpan na taga misha molyak singe manash painen molyak nakatera afka for laulyak la lalfungi put your faith in Jesus Christ alone like may shusla she be born again she should be regenerated manga ga tramram dinga wikimate silpan na taga kasmakanyika you got make that connection wana chijel fat na sin nicotine masha unless one is born again he cannot enter the kingdom of God. Now, emphasis care, repetition care, relationship na ke cash mola in the shiba cash makin yagat ke tutang sing. For singalon gor, ke mai kate sifit ban non ko ke katela mwet fal na ke lielan mwet. The long for singalon gor long machine. Ke mai kate sifit ban non ko ke katela mwet fal na ke lielan mwet. Met katanan ko kel Christ fal na ke lielan mweta ainge ka tesibber mweta molin mweta mishe molin ngano mol katte uke malan mweta kaduke nanaklan kada na mention ma ko meta works ways purposes promises lan kada te kain to ke mashim la ke felang to ke me Genesis ne ke Revelation you need to go Ikweya cash nga ikweya ibakos nga kung sukak na pala o ya fagalan kat or mafgalan kat o layla fagalan kat meshi belan kat kumena connect na kadali na ke vertical horizontal meakness na session na na ke Jesus Christ purpose lan kat and save me and you to seek and to save the lost pa long session na kaya liye purpose singan ina impangan makadara. Katera of ka pa preaching doctrines of calling singan on preach pasom sikiyac Kosrae 1852 August 21 1852 dal Michelle winter November time frame that left the eastern seaport makeme makelang singan factors in mapoli liye me in sang pushilan som or mission tolu lang in fact a gospel papa na missionaries nga Mushus November time frame 1851 dal som Liki siya lowos Aksuwohsyeyucklac da kanya honolulu fasom ni Kosrae in fact akketeyac kat na sin met Kosrae 175 years or 73 years since then
pakatashken nga tingin treskel bang keshben pakatan yoklan gat na sik tingin treskel na sin mat nagawa pakatashke oli tu nga inchi pakas makinyegot hakas makinyegot kai si lagat mishe molya keshben Jesus Christ na gegat ashke molchinga na give it all Desid be lipan bamola Jesus living in lipan desid be banga o yesing na ke polil chamanga ya electricity mat kikep matuyak in line ke me church laki finan korin mat ngetuyak ke discredited this is it. I'm living my life no more. I'm living for Jesus Christ. Relevancy na get from like Paul na get mold sila coming in this is the top of the line. The bange shaft line kasi sa kanila first nongol chita na nenek no phone na parang ariti first nongol chipa luwa. Kat liyo yelan God or malan God in Paul into kanila first nongol chita na that's just the center stage na ke long sikawal na ke gospel siya. Now nang akalam made this is not about picnic. This is not social gospel. This is crucifixion, blood. This is crucifixion. This is me burial. Misha. Pakpakiel. Takeshben ko yoklenan God el molia. Fon la masing au maskang. Kat somna ke fosingali ko sakalam yang. Ke shie mo del kapashang na sin Christ. El shie mo sasha. Mamata wangle. A massage ko. Pangan transformation, pangan sanctification process more malan Jesus Christ through God the Holy Spirit in God KahsInKol lalfung. Belchi machi for laulia kesh been a long gospel preach, machingan filial lalfung lalil born again. Ngamnal si be shuste kang anman God. Na ingin na kesh been a lagostin na kakoklan God ke Genesis nika revelation. Ngamnan God ndak shish line transforming from that old ways. Mol mata sila liban am tek shikeni kesben elakostel na kakoklan God sisistalan ngani nel elingen na fakolan ngan tak kalam yakke mol la liban na rela transformation. This is the me sanctification process simain na tikko lut tikko me government tikko paycheck loman tikko from show tikko o gospel and Jesus Christ mo na para la transformation chico sanctification jinga aknas na shela in gias on in God kai sheba fos me singalal ko sakala me maing na kayo akwak sin God sure ke Christ ikil kat la ligi mwet lokalok na ke mwet kawoklal el na shesh kuno kon shenge inarota mwet niya in mwet kawok pelal na ingena kegatile uke akwak mata larcha keshpen lalal fungima ikek na sheshkatin sang na sin Jesus Christ. Our faith in Jesus Christ ingena Aksuwohsyeyucklac on a daily basis when got to broy got to worship got to likiyac being transformed to the image of Christ in all aspects of life got to become like Jesus in all aspects of life na me ingena Lord makin God katin sang pakoten langkalang lang sisingin na sin matsaya. God gospel perishil one Paul. God pa church. In the Old Testament, Lord makin Israel nga in fact pakoten lang si kawulan na utan fel siya. Dispensation siya kadash ka nga believing Jews or Gentile para la body of Christ singin nagat mawo siya nga ashish wala na ka siya ke gospel ng Christ nga ashish na ngayon nagat faculty in me mweta integaben na ke pang process ito ka na ke doctrines of calling. Someone need to preach the gospel. Ma fact la missionaries nga som shunan Kosrae. Na ngayon na alapos mo for la likiyac lalal fun ke Jesus Christ finan Kosrae. Na this need to continue. Neka na Jesus el fulo. When pang masing eldagan me to seek to save the lost. Now God as church we have that same Great Commission. All authority in heaven and earth have been given unto me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit,
teach them everything I have commanded you, and below I am with you to the very end of age. Promise lal Jesus Christ na sin matamalutut ngan siya tagapan na principle, same principle applying again me dispensation of grace ka church age siya kadashkang Jesus left logo. Bible akalim mimo the next prophetic timeline ke calendar na din gada pa utakyak rapture land church. Misha kamol. As we wait for that, we need to continue to pray, continue to profess gospel of Jesus Christ. For singalia, Paing makat sulke kina paing kadel rata met Nukewa in met kawaklal ke Christ. Kadel tia watla makuluklalos el akalimina shish o yeshimail arata losin met kawaklal. God, Papa, is not looking at you and looking at me. God, Father, is looking at every one of us through His Son, Jesus Christ. Because God matalji and the only few into this world is through His Son, Jesus Christ. Elsom naliel Jesus Christ magain. Pange doctrines of reconciliation siya from kinyak polila kalaminga. Kat mat kuluk elregat la kat mat kawak lalan God. Nangyay lang kat mat kawak lalan God. Kat inangan som usipa kawak pakantan narun God kepel sing. Ta makuluk nagaywan nanyak ya kefin shakshin. Kat yata ka nagkafostong ulsiyen a little bit. Ingin akat liyen na poe phone na yen force nga nagkasum lal pol nga nagke me masimata ka phone la kafostong ulsiyen na men. Siya Ela pa karas wini mat Christine made. Sige nan ko. Na ingin al tuyak defend na sin matuyak kakuluki church lal finan mal rek finan Corinth. Saying I'm authentic nga mat kulacnsap man God. Nga itala nga tisip pa mole ke masyay nga mole na sin Jesus Christ. Of course, these guys cannot see it. Mat nga dengan liye man me elos so focus on the outside, not the inside. Na fela siya pang. They're focusing on material stuff. Ang ako, mas Christian, we focus on things makawul. Siya siyang kasaw. Main kasaw bakit focus na kaya. Timalan fel. Man pang nga nilu siya kating kalim kaya. Kat tisil pa mold na siya siya na kat mold for Jesus Christ. We live for Jesus Christ. Now, kung di ka in fact mo you live for Jesus Christ, ang for it, araw ay yulom si fan. When purpose promises lang kat by usmolom, His work, His ways by thrive molom on a daily basis. Wana po lila kalami. El te silba mol na siya si fan ay mol for Jesus Christ. Kemainge kat may din Tafa ma kastan Christ, when I in God pasifena sinkin ken kuos kem melutilar. Kat kaifis was kainen Christ. Leila kadilan ikil kuos le liki mwet lokalo ngate mwet kawo. Na kat no fon na mwet lokalo. According to me, Rome sapta tolu fasnol tolu. Na kat no fon na deserve to die when wages of sin is death. Nakisipin lang sikawulan God. Pakotin yoklan God. Kataga nagkafosing ito na kisipin Jesus Christ. Ilorala kat met kawak lalan God. Kilalal fungilash. Inel kemakuluklas. Ildaga ilaman na kayo wat tu siya fosyaflashing. Wang in makuluklan Christ, a kesupes, katilarata ilan EPS makuluklas. The kikat kapasyang nasil, kat kaini EPS kes was lan God. We are being justified. Kat me, nokuman nuk righteousness, il kloti kadi, il nukum katyak righteousness of Christ. Kat converted, kat tila malan fell.
When got born again, Christian got regenerated, ngalar mole. Na inge na me, wana kalame got adopted, got cow, got tilamat logalo, or got met notle, like a tokoshalan God. As skin ungamashing, co-hairs, got usui, tokoshalan God, well, in Jesus Christ. Na inge na kagalaske mange, let's allow the work of the Holy Spirit in us to continue. Ela continue na ni kena Jesus el show. El makayana bagan transform us to the image of Jesus Christ. Efin kadakostin na kiakuklal. We cannot katika in ara oyelan mojilash metan nankamo katawi na ke oyeshima katil fingsat na ke. El taga na ke obedience singa. Katashke situation chimishinga ke been disobedience. God la masap ke kardan of Eden. Da ke been siakostenal Adam and Eve na ke akwoklan God. Katashke inherit the sinful nature. Na ingena ke itakle makuluklash ke been pakoten yoklal. El reconcile us to his son Jesus Christ. Katingena kat not na ke akwoklan God. Satan lapen atagang. Satan na titu into ka pushekat. The katanyak latari Satan. Ingin akadina na kadin mata mindful focus na ke in obey akwoklan God. Nakatera for kya pa na polirang. He gave all his life focus in serving the Lord Jesus Christ kasi been takotan yoklan God na siya. Ngakom, we're not in a different, we're in the same boat with Paul. God larat makin, met na kayo for his glory. Met siya na makulukin met kash wini met Christine, pacl. Na pangifin raksing. Alipan kometa, komet na kikiap koso, pusapas. Akis ben pakotan yoklan God na siyong. Kung tunjing ay fakak malan God. Maykin, kum kuluk. Akis ben pakotan yoklan God. Kung tulenjing and share gospel siyang. The great news of Jesus Christ. And the most added message of all lifetime. Jesus Christ. Fela siya Fela tekalim ke. Matlalal fina kayo ekalim ke. Fela ipaun kat matwel. Wana polilak kalim yung well. Talrapan na siya Jesus Christ. Wang in makuluklal Jesus. Wang in kikiap inel. Ay los mail kikiap el kuluk. El matan la. Neken ay mincha fin shakshin. Ngakom. Kadinan matan la pe. Mana ke wapole la kalamike. Sapta singal siye ke lu Corinth. Akalamye mail somke. El daga so much like a Rome saptalikos. You cannot compare the glory to come. So you suffer as Christian, mirroring what Jesus did on the first Advent. Eldaga suffer to die for the sin. Now as Christian, we need to follow that. Katingin agat serving. Kagat serve ngayon, may kayo kita kanaros. Tasak ta katangyak le, keshben mesigat siyang glory siya may takang. Wala na siya may pay takang. Wala na shafla siya pay takang. Shaf ka de, kakasik, me, palamasrik ke mol siya, tasak ta, you cannot compare.
the glory to come. Naridina Shafla, Rome Sapta, Algos for Singal Algo Shaktalemye, think by Bangan, Rome Algos for Singal Algo Shaktalemye. Alala mo Margaret Keoke in Bell saying Tia na going Lamayak na ke Wolana Shakadele, Fat Kalimina Shish. Paul Benapas Moslamasing, El Gaineta la me, Keogel Mutake. Markham, Tekeok Pakadashking. I mean, look at Paul's life, and then look at Jesus Christ's life. Compare nage makumashking. Na pay kung guflan the kaka, tang na the kaka kaksakan. Na pay kung guflan, finyam kaya kung sumbana we akay matlan from Keshenry. Na pay kung guflan, osakat pena, cash on my dinner in your neighborhood. Let's think about that. Kulo kaksakin got ke may luti yok. Isam got son of Falkland lame. A Falkland Royal Tikin Treskel the Rakyok ye, take fashionament na ke Kalian program ko, sum na ke shimit na ke Sunday school lash. Tikin Treskel kung kuno man lap ke matring lom, ayos la yok pel oli tu singe, tangal lalfing mo first by first, ya le win akas makinyagat kayo. Kulo man lap tikin. Kaksakin God ke akollah lumin kain minister na sirskil tu singe, bless God. Ina na ke akalim yilo mangan gan aklin. Pe confirmation mata kain akalim yila, whether receive, luti na usilom makmakfashilang. Kaksakin God ke. Kaksakin God, kulo man lap tikin. Finne mwet apalagala siya, ingain akalim yila, elos ace. Farak na uulungan mo yan, nakilutisilungan, falbe na ki, oya si magumusingan daga ki, atonement for some, singa kay lifti ka singalon kors, fa singal sin ki singalaga ors, singal fin mut ka na ki, may kisesi na ki makuluk, lal eran si fena ka, madin siya ulalang ito na, kung sam-sam kun piyenga na ki, kat kaywa ibay stari ki, me misya wolacna lemo na ara oye si malo sa rangi el foreshadow ka el mutawaek na lulia oye si may patako tausin luya tako na ki pa me sin offering singan bena kada kapsaf kana ki unblemishedness ki wangan magluklan lemel misya finsaksing siya bang ali ka pasla na ki Corinth, ikasya digen, may course, na fastungol siyan yok na kalimikian. Pangan. Eh? Aw. Fostung ul siya pala. Wanan band center lan gospel singin na kaya. Wanan makulukla la il pangan. Aw. Ilpa, mulela, la ransom si, kay mulela, oye si man gelutila ki kaya, Kosrae ko en misya as a substitute na ki, in mulela. What you say? Na ba kile miller akiorek nge chemol de Kosrae barek maganyak nge. Molan lem. Elsa wangan magalukla. Ay siya wan makulukla. Elsa wangan magalukla. For la del basin offering singan. Kaksakin gat ngan ka na wi kumakalan mit wiyash nge mit. Nangabata ka na kaya kalimiloman nga fin kain. Da kain mutawaek. Lakin. Liberty ka singalon ko singal sin ka singalakos. Lika paslan mo yan. Amo Victoria bagat sam kan lift ka siya na fakada ka stroke lift ka sapta sin ka singalon kos. Nagalo sordan duwok kaksakin gat kulo malap kita kaluman. Gulo tamday kinye ke confirmation long walal tamdal talbe will becker. Na maluto da goes ace kaya kata yan na fan and first by first silal the Mr. Libana. Talengkan sida gulo kita kaluman kaksakin gat in wikombe. Katagani na lutut kin gastan gata usrain dem lausra. Paing kong Beringston na yun
met wias finan na Washington bange na email da babayu glomalap silbe pain ko amdal be well backer be simet wias mawikat penganalen nge tamdanot wasalik glomalap kasluman tangel chema bange glomalap tamdal choder ke arsluman bain kumbe metlaran kewa Adın da siawlasan şimdi balon çekeceğim. kade sugilya el chakkar wikat pena damle chapalik tuwabe glomalap ki tagaloman ngaman Alaska bange suratni tuwa kaksakin kat Eskilerin kumarsa Alaska kakuna. a Elarsa Alaska ngaman Alaska ngao na Konuşun. tignis bange tignis floor Tignish floor. aw lang las na euros kewa be glomalap kitakaan bat isyo bain kom glomalap ki tagaloman Tignish. aw damdar Srui Bruce glomalap tu abensium nakat bless peke onlal damda lasan damda yai ko apedari kimdawe klasha machima wiga change met msenge likiyac shabange damda kenya glomalap nange usye met wias de la financier ngain yaklaun su kongen na shesh nakadata kana kipse to komagat akonge naknas wiya ke onsu konge nganskidila po nga kanusye gashagat Maliban nga di mo tabantashikan nila asma sisaklukan silben na floklam dawek nga mo masisikiyak nga ba ngam dawek kamitsi me spam message na de tokyale Nasaan kaya on ko lang suko? sila kaya naknosang skuna na bada sikiyak ang klamalap naknoskarikat nangan kan sekwe ako lang nakita kalaka lumalap kaya nga mataban kong yonan kaya nga takangan kain diksyon na weye ko akketeyac ke Leviticus ke buksyak tolu ke papanada siyang na naging akkalembyakat arasrosi ke Victoria ke Leviticus saptas yene ke singolon kospa etaka ke senriyang nakatawak na okukunene imelutuda inma takata na alana katindak familiarize ourselves anakatin matawak na ilanga katarin mo takana siesta alana fresh katinis kat in fact mo me mange kat me long tari nakadak kaya lagi katsum reading it papanan siya Siyaklık tigin. una vertimet
Kaya tingin siya Luke. Una. Kung saan nasambra mo? Många samsam tapna kumin kain Okay. me sida Siya ginon su Luke. kwa men frozen man dika level nge me on dika the kaksakin gat kya ta ke lu sha seng ya efin pa le lang the ko ngan kain me mutawaek na lakun ipsimit na ke me men na ke malutut na ke shenria ka na ke weeks na phone singe ka din kain likiyac pacl ke kunokon si misinge wiknokon si ko ya fal ni kimande flok kimante na da ko in sam kun na ke me masi magat matayang hindi na ke aknas nasi na ganyan bukla si mas manja ke lifti ka singalon ko fasingan sin ke singal yang na bana ngaro ka de me suang na ke ipsimet ngayon kan rala kaya nga kalim na ke mesima kattaka na ke wiksinge in sam kuna matolu si mas manyak na yok nge pa lom nuk si na may kisela losa na la oya singan kain orelan kene klalo sa elosin kain me ela makuluk lalo sa daga nage presence lan gata nara nage lesson aims mataka na siyashnge maluti mataka na siyashnge takay kadinakatayela may yok sipayan tel of atonement jinge Lenin nak nas na si makuluk Lenin me orela na nakmanas na sin may ta orek makunyen sacrifices may kiseng gawa na akalemye si naki ipsiaklo na galesin name san pa kadir sige kapsra eskelila mesila na naki self atonement jingan len si milo silela inarak nas na silalusan naki me final perfect sacrifice may kise fon la si ma wangen tan ke ma el si mataka wangen makulukla ma si project singe na may nanaksiak tolu ka fak nga din kain participate in a debate on the value or lack of nakila asin na si nakilen si ma kat in na kain corporate dito ka rela kasamos la prayer of confession lashki makuluklasha naro kinga fak o inge uskat me naki ekaya kinga samsam kin naki meko mesira anenash lishima da rekleo na pana kita kalagi ko yang akali ki necessary barriers ima me anen reklema ngange met rakin ye kalkal sinigin ako mitala mesitara kalkal singan ta tulukyak ke mutawaek kien me masayaklan na pa som na ke nakalimye na kela na ke en matal singe aspek kalkal si rekle lish si rekle sang la shangek inte utaka mama safalin dakyak na ke na pa kaya kat sulpe takan samsam kun na ke context messi kyakin pensyo na megat kan fak na ke puksinga Leviticus inakalim na sisla ano nga faka kata Victoria kat taki sapta sina ingin na shoni ke sapta singa lon koske pukshe akto luke pepel nata siya na ana king akalim ye kaya ko usfindi na ke ngan share screen na ke pepel metal nata siya fin ba Leviticus pange na Leviticus na sa arsapta longolit koske Nara pukshinge akketeyac na sisla. El shiagalik na ipit kosh. For example, sapta sinige hit kosh samsam ke kise, alkos na singal samsam ke metol, na singal sifangis ngal me washinge, ba samsam kunyak na ke may kise ke wit ka makin siwu kan mangan. Dasaktan ke ipit kosh nge ngasaman kinela. Kung finli na ke takin yan pukshinge, kung matalik, Finpam to kilongolit kosh
fashional le singe pa ta singalon ko singalit kosh akum takaleo me kan me pa aşkı se aşkı fa aş me mettol fulat mettol aş ma madel fangumo impurities ma del fangumo pure nan fulwa se mola ta ka ke fulwa se ke atonement se ma tram kun nge bangs lakin in a nutshell ke me structure se ke live digas nge ashi bit kosh ke na it kosh nge finne na gelong singe in na sange in okuk lebelit kosh ke Kotlit ko singe ke completion na gelensya kit ko sa flama na kewa ke reklek sa ofela ilusrauni po cheriko abelit kos iruri me masase kain wall se kain mange alena perfection se kit ko singe lemel tu besu kandalit ko se ke me samsam ke revelation nagat finda kan ke me tu chim singe ga ta se ke sapta action olon ko singe Singalon ko singe samram ke sile ni nela makuluk na sie neke me singe ul samsam kunye samsam kuno ya singe na melutu chelas na ke ipsimet ngam ke fasingal sin ke singe lakos ba ipsimet ma samsam kun moda ko kaw mukul sako na ba simdang ke era nele ke second kaw mukul sako Eta in me kiseke makuluklan si fena, makuluklan siya ulal. Nabangan me, fossimit ngayon taga inakalimye, la, fossing samsam kun sacrificial procedure siya, oya siya ke kisemain sang aknas na sila met, me, oya sin sang, orela most holy place ngayon, aknas na siya kle. Bange, Akas makunye la finnen makataske fin fok inanak nas nasiyakle. Especially ke my instruction on God the fact na ke atonement jinge. Na eninain metol fulat singe eran si fena elinin alen mutawaek yorol mit kinsalan si fena aknas na sila. Na fact he had to address his uncleanness before taking the next step of atoning for the people's sin. Metigil kain na rakatena ma elina na len kain si fena me kasel si fena aknas na sila metigil aknas na si mutsaye. Dukunel wala ko yesingan na elin na len mutawaek len kain som na ke require sacrifice ma eninayak na ke atonement jinge. Na atonement jinge ma rekle preparation jinga gumin to be in God's holy presence. Bangin ma si mayok si Pea. Na finera nil som na gen matal na matal jinge in kain somin kain ora oye main sang pe. Me siyak ke na naknas ki makluklan mo ito na enal el si fena len yalang si fena. Nara ma bange oye si ma del fact ma necessary sacrificial procedure may nakfashiyaklac. Na fosak singal luo singa tako ngan usi ka din riti na ke singal tolu singa samsam kun nage kalasya may kayong si main tako ki me procedure ki sacrifice may lo sarang look, I'm sharing the wrong screen here ngan kan dilokan niya pala pang ake usi look. Ngano si fo singal luo singal tolu ka narske sabuk si fan na fa me ngakain ta ka nagkakatayan mga orakea. Na singal luo nag-singal tolu pa nga. Fakla elfa ace pen masisisa ke mulut firma itaklaligi longa wiluo laf in makeng shikosha in beol usta na inen matal na matal. Na elfin Elfa filia mekenga na fin yematan LEUM GOD nakalashki mekenga efa Kosrae la kafa ke tapta binuleng Thailandia paneng el mise. Fin nga kumange, what's the big deal? Fokal na rangan.
men makadil sapkin pangin. Nara akademia ba elfinette färske appropriate sacrificial procedures inge na elew ngaye elchivena na ba akademia na kila Aaron ko na sisin metol volat nge elosefin take part ke proceedings ke Day of Atonement elosenin na lena akolosle akwoye prepare himself carefully appropriately before entering within the veil nage bange na veil singen ba kalme pa lishde shema me shaliken si dal bangon holy place likiyac si dal mo most holy place na pa sham kunyak la aso yan singen pa sham kunyak nage me en sige tabernacle la na men kisin siyak singe da ka ta ang pien si ma shomon yak ke si fa singe fak mo me ulan som nge si fa singe chut bali saklok ale pas le me a ke su na aussi si fa singe ka din su da nan ka ke leng si kenge aknasnes nien wukle singe na casing this about cleansing the sanctuary. Na ba si sara ngau siek sinsiak sensil lemnistel liba ne kaya lela sinsiak kin la mercy sanctuary si masam kunyak nge. Na Paing na katakan ke murita ta na kikalash ka mo keng si ma en na nutak ma sikyak kem luta ma na kalash mo keng eva Kosrae la kava ke tap binuleng. Ata elantie dia panang ara el mise nara kika cham ke the curtain that separated the holy place from the most holy place elashke within the tabernacle ke exodus long gosh was tongol dolu vakla likiyac melishte shenge yetak inme shuke masang afun lom nuk madala tap binuleng siya yotta pas luo onle kung fa fuliet kun luster siya inge fa shaliken matal liki en matal na matal singen pa Aaron met tol falet make fun na nga emphasize mo singen met tol falet met tol falet make fun na maganutyak na kiyan. Napafakla finchak sila singi oana siya makawak inge mola sharlena ko Paing. Elsegat finchak ke pa chisya siya fash sasta ke lisnislan temple inkasao na yenen matala na ele. Na pasi saranga fakla na ke oya si madalara na ke me offering singa el tapik el nget la liye. Kacham kan lom nuk singela Aaron mo na pakanutyak na keo. Na Lamb Jesus Christ el te kain falake en ma orekla ke pun mwet. El falake en si manana orekla na elke. Basi saral kan falate usyak singlal misye tukunen tolu el molyak som mata as inkasao inkain interset gesh na sinkat. Na siya o yem na ke sacrificial procedures yung pa sama o kukla ke kao nge mun kao pa mdawa ke sama ke fasingal siya fakla me sangin sang aksuwohsyeyucklac na pa fak ke fasingal akos fak mo efa isyong ya kufun peol na insyar ke kao mugul suko sang aksuwohsyeyucklac fin ka fa in tap siya Asyl besang kata Srui Aksuwohsyeyucklac en met peke taptabin uleng bel itkos. Na bange masing akketeyac na itkos siya. Sylbe na som inaksafi ipsimet ngila sin offerings inge pa dakake lutisya lemnister lipa na. Nangausi fasima leksheni na sarmaisiye
Kausina siya kadinita nagi may facsilal nagi sanctification si majam ke gospel of Jesus make sanctification may tajakta and singi pa ita kana si kuma fasangol siya. Wangin makuluklan Christ ekisi pesh kadilar tayo ni base ki makuluklash tagikat kapasyang na sil kat kay ni base ki si was lan God. Nara sin offering si ma illa may tulfalat Aaron elu si kaos ko akalami ki fasingal siya singe. El nget la en me foreshadow el lulie ma siya fata ka tao sin luya ko el pitsia siya ki Jesus Christ leta ko na el pa sin offering singen. Nara el become the sin bearer inge ora lang akom nasasana pa ora lemisli panil mo nga ako mekla mo siya kawaklal egat gospel bearer siya inge we fakak na sin mwet lasha may atonement siya nga rekle na banganib siya meda lemisli pan nga tuwin siya nga iklamala flok na iro. The interest ka kung kulo malap kaya kata niya na wuwo namnas tingkat kan siya unso ko nga tafala Liki na wuwo siya. Well, ngan ginay fa ang
Tingin, Right? Michael, okay, kan bang. Message chipa jubela dagang Mr. Lipan ngan kain me faklon jin met wias matagang Kay, kulaman lang. na bay kaksakin kat ke kat kan takay ni kemal tu chinge yang ama pizza singe ko usmda likiyac ke week na phone singe ke luti magat taga ke siamang old fashion ke lu Corinth ni me ko singe siya me ke kasing ni si mga rek maganda ke scene offering singe la anain oya si makisya si mainsang me orala ak Aksuwohsyeyucklac makuluklasha in the isla. Or nga the fact la lemit become the sin bearer. Na masinga sikiyak ki len na yok shipe ki calendar lan daliki Israel bang te of atonement jinge. Na minash malime ko shiba ngamo ko usmda kakalana ke ba eta kada kadek meshlakin kapun keskin ke malutu jinge na ke week ngayon la masimit kat papa el pa makuluk. God's hatred of sin. Masingi alana inanchikum. Nara ki kat sham kinda ki Day of Atonement jinge ki kya mugul suko ma sham kun yak nge. Kat nge deng pa liela siye ma masap kun yaga pa requirement of blood to be shed. Na ana ki ngakkalimi ki duti lashe kaya kalagi kaya siya singe el requirement si men pangan masima el sang symbolize the forgiveness si nanak mo na sige makuluk singe yo. Mayen si pesyo kat pa ben singa na pa me makuluk singe yo pa el kante chis el kainorela me mwet si ana in mas si me Australia kena ki makuluka na si anay kadin mo me da Australia pe en mo finike long si masamram kunyak ngero sanga nan sprinkle ke me long singe na pa oye si malo surik makun kao mange fakla foreshadow na ke miselan lem ma efatako na oye singe akalimina sirste ke kapa singe mo ilusara Pelsi ke yana ke wa in ma shlagan self demonstration che o yesi ma akademie ene nasina in kain me remedy in kain ta kain akwoye la makuluka ene na pange ma kat ace ke yokshbeyen lensima kingata ka ngan sam kun na ke era nilrik magin gaus ko gam ko so ngai siya ke makuluk lala in naknas ke makuluk lala in na metigil so tuku nil siya ke makuluk lala na medin siya lala na falsum na ke o yesha iya na ipsiak lo tolung eta ko kat kais kata ditu eta kata samsam kin ke o yesha pa na tawrek makin yen na ke me nani suku na ke sin offering si penang fasingalit me kos kiskalit kos eta ka akketeyac na ipsa flashingan eta kata na pa enin long si mga fak mo enin na pe sangan in kain usukyak leve ka okukang na fe in symbolize la aknastasiyak leben pangan lapan utuftufian banglan gat na ke o yesi ke te of atonement na pange mga kinakalim yinaksafye mayuruka Mr. Lipan ngasot na simkumin siya mamsafla nagatfakaliye damala Kay, kulaman lang. Kachid ben na som inali yok şüphe inkalam kör malan kata la insufficiency la como fototo la como pa or gadel na
prophesy or makin mit palangan prophesy la one day Emmanuel letaga naman mwet na tekain taga that fellowship and then taga in kasama conceive by the Holy Spirit. Prefigure morik ke sacrificial system ke Old Testament nge el taga nam tak na ke Garden of Eden ke saptatoli foslongol siye. LEUM God elorek nuk lal Adam ematain kiel ke kulun kurso el nakumal talyang. Fingat sumli fosit kors. Tukun na dal kang la na itakyang na siltaletek el dal aklenekla el dal koftefol. Oing el dal etolla sha ke siak fig esang afnol dalla. Na bitmuin fosit kors na galongol siye. God el siak la rospia, los kang in the presence of God. Wotan kang in when God matal siya. You cannot be in the presence of God with your sin nature. Na kasi ben disobedient kadesi bakalwani katashka nature siya. Now it requires life to remit the sins of this world. When nakulyong kurosi malkatil lang, sang nakumaldal lang. God, with His grace, with His love, eloret makunkulun kuros kungan, in nakumaldal saying, I have love and I have grace for your sinful nature. Shalay lang na Garden of Eden, we got some nage fosingal me gosta na bangan Aksuwohsyeyucklac martlon. Me sitlan matanjingan we el chakuluklan na kasetan. Akakainjingan ito ka penani kenakadash pakadash kemsing. Na we got some li nage perfect lamb suguma taga rejected by his own people. Tana akwo kitari. Shalay siya. Shampiyak tari. Every corner you turn the page in the Old Testament and reflect nage akbayan get New Testament na Jesus Christ. Vertical, horizontal, cross sinful wangan ba love siya. Na usnga kiyen taga ke masap ko shamram lal kat na sil Jeremiah get sapta tongul siya fos tongul siya na tongul akur. Masap sa siya usod o yes sa siya siwot nga tisil besi mus masap ke yod nga sumasaling conscious wiowos ngunuos kenanak lowosan pakadash ke mising kes ben Jesus Christ in misa mulyak finshaksin kapas siya mga kumanan ralangay pa Jesus el fat na sila Nicodemus siya. Atonement siya to be effective, everyone need to be born again. Issues siya ng God. When it masih Old Testament sacrificial system siya Old Testament it project outside magana tikay nila Jesus magana siya Jesus magana pay nila through God the Holy Spirit. Nabangan atonement finality lan work malan God in daga me inilyak iklikatla kadin nasnasla through Jesus Christ katfasum na ye presence of God. Katika nila neral Jesus, neral God as we are. We have to go through Jesus. We have to go to Jesus. Nara, katliye Genesis told you first eat court na galong siye. You cannot come to the presence of God on your way. God para lang kenikin molds ko sang nakom la often la sin la leda menife. Pataga manifested get sacrificial system fulfill get New Testament get Jesus Christ. Pangan. It requires life to save life. Siya. Nagyang ang matasano glory day siya ngayon. Alek shram kinya ke Bible ala. Living water siya ngayon. It will not blood no more.
Mano si may glorified, tila sakaw la taga kawil lang it will run by the living water. Ngon man God by sis lang God. No more blood or cough. The living water. E paning God ke glorification sing. Siya siya ngon na siya flashin si kom. Finne God nda ke kaya uksing. Laaknas na siya ke God tari. Yes, when God put our faith in Jesus Christ. Ingin na God mold. Then, ke God mold la. Let's live like we're living. Wangan siyangan, wangan forsnya, wangan nelia, wangan tapek, wangan force. Agad nta ke lang si kawalan gading God. Ke or malan nganing God kashi. That is the atonement. Pangay kesilan God nga. Nanaknas na sikat la. Liki makuluklas. Nangin agad kalim siya lan. Lost siya nga. Kulo kaksakin God. Seek thy kingdom first. There you go. Metawan gustong ultolo. Lo malap. Tamalay. But fashioned inoy lang silang God. Kataga long akollah long malitilal tigin traskal ke tawen liftigas sapta singaw nga mo for siniga singaw. Ya akketeyac tu na wipen na akfashi pse luo ko tolu ke Sunday school. Ipang fact ingan lot ke bensinge kat mat Christian ka din na kat kaywa kat din tagay na fash akketeyac si pro ke mat large sano floklan lemo. Ibangan from in kalia kuno malap karslan mit nagaywa tigin traskal nga phone at pala ni room kung taga kalia Well, dahil na ke lumalap ke fosse ke faksilal dam lermangan kat pacl inge naksaf yumadash ke lumalap jirgale yok şüphena boy. Mutwiyaş walange inyakas ko nge gat fashidik. Boy ko. Kom rinelanda ona. Kaksakin God. Sinavring siya para las Aksuwohsyeyucklac ngayon. Lumalap. Na, lumistaliban, evin, lishma siman nga kaliye, wipen na proyeki pelsinge, Aksuwohsyeyucklac lagaywa. kulo mala Ashto fak mala met yirum, bae. how Well, metiki ngan fak, si feedback kaksakin God game, ke tutiwo walom,
anake matlash ngeta ka kalemi confirm yenge ngawi met ngayon siya woke dutina wo makum kashakat kelen misengenge na final lang silan kat anake me makat praigena kadin kain da kapeke ol me koske kelen ditua in kain akfonyo lamel tut marsherosho bayangan Ino ilang silang kat kulong malapang. okay kael ngayon nakate ako lang so kalip kanila siya kulong malap sin kat kataga ni praige pelsinge kaksakin kom kat papat marsin kshaw mutawaek kataga ni lasha kat siyak ki kashalom akadakalin la sikiyac inge ke fashalik lasha kat ngashe takalan ng dalom in kolgat nanak manas losyen fulwas kinugdugin mayon lom ako kat na nagimashaf maydaka kadin kan tabuk urek makin gaslom kulong malap na sin Nukewa wiyash mataka Paing we got sisin chiki gaslom inakes maganyigat lakashaw fela wangen le gaslom yani duk mabat kinem katlalal fungikom ke wena dum siya taka misya tukunden dolu el molya kingatang la makuluk tang la kelyak inakkalem yun na siyasla asya mol wuligi mol siya nga siya akollah na siyasya kinem gat fakulo amen